Ke a bongwe wa itshwamogela dikgang tsa BOTSWANA television di tla go go ya ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Gaborone a re di simolole pele ka ditlhogo. Lekgotla le tsamaisang ditlhopho le ipaakanyeditse go simolola ikwadisetso ditlhopho. Setšhaba se rotloediwa go nna le dipampiri tsa mesepele tse di tlhokegang fa ba etela kwa ntle ga lefatshe leno. Fa setlhopha sa Mogoditšhane bophirima e le sone se se fentsheng kgaisano ya matlolapata kwa Mogoditšhane. Motho wetso dumela nka mogela bo amogela tshepiso sekolo re go tla dikgang tse tshepiso sekolo a ranola ka puo ya diatla. Ha re simolola lekgotla le tsamaisang ditlhopho la IEC la re le malalaalaotswe go simolodisa ikwadisetso ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga e simololang ka Labotlhano. Moanamisa mahoko wa lekgotla leo re Sepile Baroba a re ba setse ba feditse ka go tlhoma ditante tse go yang go ikwadisetsa mo go tsone a tlhalosa fa ba tsweletse ka go feleletsa dipaakanyo tse dingwe kwa mahelong ao. Tsholofelo Tombale ka dintlha. IEC e ntse e tsweletse ka go baakanyetsa ikwadisetso ditlhopho le ntse ikwadisetso ditlhopho tsa setšhaba tsa ngwago ono e ne ya emisiwa ka nakwana mo go bakilweng ke ditsheko gareng ga lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le mokgatlho wa sepolotiki wa kganetso wa Umbrella for Democratic Change. Lekgotla la IEC le tlhalosa ga dipaakanyo di tsamaya sentle ebile mafelo a ikwadisetso ditlhopho a tla boa le mo seemo se se maleba go kwadisa ba ba nang le tshwanelo ya go tlhopha kgwedi eno e tlhola malatsi a le 5 go fitla ka kgwedi ya Tlhakole e tlhola gararo. Nka netefatsa gore re ipaakantse mo go lekaneng mo go heletseng kana gore batho ba go ikwadisa o tshwanela ke gore go setse o dirile o tsise ditsompelo tsotlhe tse e le gore ba di tlhoka gore ba kgone go ikwadisa. O tshwanela ke gore ha e le gore gongwe ke lelele e le gore gongwe ga lena nka bitsa go sena ha e le gore go agilwe go na le ditante tse e le gore tabo di le teng mme re tshwanela ke gore ha BOTSWANA ba emela gore ba go ikwadisa e be e le gore mahelo a ntse a la mo seemong se e le gore sa letelesega yani ke se nka thomamisa hela gore sengwe le sengwe se siame. O tlhalositse ha ba tla dirisa banana ba ba sa berekeng ba ba neng ba ba thapile pele ga go nna le madiadia. Maikaelelo a lekgotla ke gore boleng jwa voters roll ye le rutsile go nna le yone ye tle go tsamaisa dithopo tsa 2024 e be le voters roll ye le gore e na le boleng e dirile ka botswerere jo bo tlhokagalang mme ka go diralo re ka kgona hela ka go tsenya ka go tswakanya ba ile gore ba na le tiro ya go kwadisa ba bathopi ka boitsana pele go tlhaloganya molao mme re ba kopanya le ba ile gore gongwe tota bone ke bana hela ba ile gore ba ta go dira tiro gongwe ba ka se ka ba ela thoko dilo tse e le gore tshwanela gore ba di ele thoko ga go ta mo go diragatse molao wa dithopo. Re Maroba o tlhomamiseditse setšhaba gore IEC e tsaya tshireletsego ya dibukana tsa batlhophi ka tlhoafalo. Go na le mo go teng gore thutuntsho e tseneletseng ya ba ile gore ba hile boikarabelo jwa go tlhokomela dibuka tsone tse re bua ka di-supervisors ba na le boikarabelo jo e le gore ba bohilo jo bo hapegileng gore ba netefatse gore dibuka tseo di a tlhokomelesega. Bone gongwe ke bone ba ka reng ko ba leng teng ka gore go mo maruting a bone gore sepe se ka sa tswa mo tseleng ba ka taka methale le gore kgaolo ya bone ya patelesa gore ba dire thulaganyo e rileng e le gongwe ka tswa e sa tshwane le ya kgaolo e nngwe. IEC ya dikwadisetso ditlhopho e botlhokwa ka e letla botlhe ba ba ikwadisitseng go nna le seabe mo ditlhophong tsa patlo maikutlo. Tsholofelo Tombale, BOTSWANA television, Gaborone. Mapodisa a Soro a tlhomamisa tiragalo e mo go yone monna wa dingwaga tse di 22 a bolaile mokapelo wa gagwe wa dingwaga tse di 23 kwa motseng wa Thabala. Mokamela wa mapodisa a Soro Superintendent Poloko o teng a re ba amogetse pego eo mo mosong wa letsatsi la ntlha la ngwaga o mošwa mme ebile ba tshegeditse monna yo a Monica Setshwaela ka dintlha. Mapodisa a Sorowe a tswa kgakala a ntse a supa ha tshwengwa ke melato ya polao mo kgaolong ya bone. Fela jaaka bontse botsoga go keteka letsatsi la ntlha la ngwaga wa 2024 mapodisi a amogela pego ya polao kwa motseng wa Thabala. Superintendent Poloko o teng o kopile baratani go kopa thuso kwa go ba ba maleba ga mmogo le ba masika ga bana le thoko kutitsisano. Ne go supagala ba ne ba le
mo maratong mme a moita ka sengwe se bokete blunt object mo mahateng a na lekile go mokgama mme re a isiwa go ba botsogo ba rulagatsa ga mme ba sa thola le mo botshelong mme wa rera mo lata ka nna a iphalotsa gona go diragaletseng teng ya re go ntse go latetswe a ithelwa mo tshimong nngwe mabapi le ene Thabala a lekile go ikgapela botshelo ka go ikaletsa mme ra mo ithela a sena na kgaoga gone go mme a iswa ko kokelong le ene ka gore tiro ya mapodisi go sa kgathalesege gore o molato kana ga o molato ke go boloka botshelo. Re sa le foo mapodisi a boletse ga go santse go na dikgwebo dingwe tse di sa saleng morago nako e beilweng ya go gweba. O re itemogetseng bothata ke gore ko Bridgeway ke gone ko irileng re bantse re ba phatalatsa ko tabeng re ba phatalatsa teng ba kgobokana ka dinako tse di ko godimo mme a benne go sa tswalwa ebe go ra gore ano go ira gore le bone ba helle ba kgobokana gone go ka dinako tse sentsone go lediwa mme re ba tsetse dikgato hela tse di tshwanetseng gore re di batsele noise and nuisance trading beyond stipulated hours le aiding and abetting another person to commit an offense le ko dipotong re ne le ba ileng gore re ba tshwere jo go nna le molato o go bidiwang idling and disorderly persons ba ile gore ba sa sankega ka ba ra be ditshwetse ka nako. We don't expect gore re kopane le motho ka botru. Mme fela Superintendent Oteng a re gone go rena kagiso fa go kgwagangwa dingwaga ka jalo a kopa setšhaba go tswelela ka boitshwaro joo. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Serowe. Jaaka ha malatsi a boitapoloso ya bokhutlhong molelwane wa tlokeng o itemogetse baeti bangwe ba baneng ba tota ba tshotse dipasa tse di sa tlholeng di le mo tirisong kwa kgorong ya molelwane. Se se ne sa baka gore batho bao ba busediwe morago mo godimo ga moo batsadi ba gakolotswe go tla ka dipasa le tse dingwe tse di botlhokwa fa ba tlola molelwane ka bana ba ba santseng ba le ka tlase ga tlhokomelo ya botsadi. Re bone dipalo ne di le go 4,496 I mean to say mme ha ka 23 dipalo di ntse tsa go thata tsa go 4,445 mme mo malatsing a Christmas a Nebijara di ba ya na tsana dintsintsi ya ka tsa Christmas re ne ka tsila 29 re ne le ba tsamai ba le 3,271 ya re ka di 30 palo yentse ya ra bona ntse ya go dimiana go le gonyane ya na 3,685 ka tsila Christmas la Nebijara batho ka bontsina ba sa cross thata re bone batho ba ka nna 2,504 mo tsila maabane la New Year batho ba ne ba crossa ba ne 2,503 mme re na le challenges tse dintsi mo bordering especially batho ba leng gore ba tsamaya le bana ba tsamaya ba sena di birth certificate le expired passport re na ntse re gakolola le gore ga le tsaya mosepele le ne le tshege di-passport tsa lona gore di expire le ga re gantse ditsweletsego mo palamente wa Monapole South re ka bo morwaeng a re go botlhokwa go lemoga bagodi ka jaana ba na le seabe mo setšhabeng. Re morwaeng o buile se ka mosupologo jaaka na abela bagodi ba 120 kwa motseng wa Kolonkwaneng Dikobo. Jessica Pilane ka dintlha. Ba ke bagolo ba motse o jaaka ba supa boitumelo go ba bone ngwaga o mošwa ebile ba o amogela jalo ka go abelwa dikobo tsa mariga le go direla dijo tsa motshegare. Go ya ka mokhanselara wa kgaolo e mme o nnetse Motanka letsatsi le la go phutha bagolo go tla go itumela le bone le tswa kgakala ba ntse ba le tshwara mme monongwaga ba tshwaragane le mo palamenta wa kgaolo re morwaeng. Re ha ke tsile ke go ja Christmas setlhare se le be se tlala bagolo ba nna go me ile ka 2013 be ke ba phutha kana be ke ba direla lunch nako ha re dira re nna le dipaka gompieno ga eo ngwaga re nna le paka e re ipeelang re le bagolo mme ke batla go le bolella bagolo ba ka gore gompieno na re ha re senana ke
ke le rulaganya ka gore lona ne le ntse le itse gore le teng ke a go mogolo ka go mmolelela gore ke na le letsatsi la bagolo ko kotola name mme a nkamogela ba gaetsho a ka nkamogetse jaana mme a nkamogela le ka tse di hapele ga lona tse le di bonang le tla gakologela gore re ntse re wela mo kgaoloneng ya Thamaga Kumakwane mme na re maloba ha melwane e kgaogangwa bagolo ra kgaogangwa ra wela ko kgaolong ya Molepolle South ko kgaolong ya Mopalamente re ka bomorwaeng. Re Morweng o itlamile go tswalela baemenokeng a supa fa bagodi ba le botlhokwa fela thata a re ke ka mo le puso e tsweletseng ka go tla ka mananeo a tlhomameng a itebagantseng le bagodi. Puso ya lehatshe le e dumela mo goreng bagodi batho ba ba godileng ba diretse lehatshe le ka tsela tse di harologanyeng. Puso ya lehatshe le e tsa bagodi ba lehatshe le tsia ke sone se leng gore re na le dithulaganyo tse di harologanyeng tse leng gore re le puso re di direla bagodi ba lehatshe la rona. Ke sone se re reng ha o tsana mo dingwageng dingwe o tsena go 65 ke ene 65 re go neela mo ba reng ke tandabana. Ke monokeng ya Mopalamente mo kgaolong e amogetswe ka tsoopedi. Ke mo tshwantshanya le moegi leo gore tware le sa moegelo wa modimo a wela hatshe a tshophoga supo tsa gagwe re di bonye o pega di bua lona ke lona ba le ka di bua la ditse go mo ke go supa boegi se ke se bonyeng ke se itumeletse thata ebile ke bona gore ka ha modimo ba netseng ka teng ke batho ba ba na le tirisanyo le masiela le bathwalagadi mme anong ka ha Mopalamente a re diretseng ka teng ke bona ha a re gomotsa mo go se re nang naso a ka re setse mo matoteng a banna. Lenaneo le la dijo tsa motshegare le go aba dikobo le tla tswalela mo bekeng e tlang kwa motseng wa Leswila Kgokong e ntse e le mo kgaolong e maikaelelo le go tswalela ka go ipelela ngwaga o mošwa. Jessica Pilani, BTV News, Kotola name. Moeteledipele wa kompone ya Savuti Khwaele Nyanthi Camps kwa Maung re boka mbulawa a re motse wa Maung setse le lefelo le le botlhokwa la ikiso bodutu mme a re lefelo leo fa le ka tlhabololwa le ka nna le seabe se segolo bo go fetoleng mohama wa bojanala. Re mbulawa o buile se kwa maitisong a neng a tshwaretswe kwa Crocodile Camp kwa Maung go amogela ngwaga o mošwa. Kgomatsego John ka dintlha. Banni ba Maung jaaka bane ba gorosa ngwaga wa 2024 ka boitumelo jo bogolo mo maitisong a neng a ngokile batho ka dipalo tse di kwa godimo mo motseng wa Maung ka malatsi a boitapoloso. Le fa go ntse jalo re mbulawa o tlhalosa fa go le botlhokwa go thabolola ditirelo tsa maitiso ka seo se ka thusa go thabolola itsholelo ya lefatshe leno ka go rotloetsa dikgwebo tsa bojanala mo lefatsheng leno. Go tsaya malebela mo go yo mongwe go bona gore ha re mbulawa le ha la dira jana a kgona go tsaya dipalo tse di bo 1000 bo 1.5 go taga go eno mmotsa gore o dirile jang wa kgona jang ra tshwaragana re sologela re Batswana thata banana ba hetole kgang ya dikakanyo tsa gore tourism ke seo sa makgowa ke di-business tsa makgowa mananeo a teng a ka ba thusang dibanka di teng tse di ka thusang le rona re na le motobo e mentsi ya ditlhaloganyo le dikitso ha re leng teng ha tse re ka di amoganang mahala gone mo hela mo ke gone go hetola ka ha re dirang dilo ka teng go hetola ka ha re akanyang ka teng le go tsena mo go tse dišwa tse e leng gore a di bona di diragala. Go tlhalosiwa fa maitiso itse go ijesa monate fela ka gape a rotloetsa kgolo ya bodiragatsi le dikgwebo tse di potana. I feel like the Day Club is actually the perfect event to come and exhibit what we do and our stuff, because we are also trying to find a way to penetrate the local market, which has been a little bit of a struggle. So I am hoping and I think really that the event has given us that opportunity to do so. We've had a lot of losses, especially on the entertainment part. We have lost a lot of people who had the entertainment going.
mme bagaetsho ga ke ka re ka ithoboga mo go se gonne ke rona ba re kgonne go tsena mo ngwageng o mošwa. So the reason why we do this type of an event is it's a lifestyle event, and it's based on people expressing themselves in terms of the way they dress. We all went through a lot of things, so we're just trying to give people a different outlook of how the year is going to be. Salefo banni ba ne ba ntsha maikutlo a bone ka ngwaga o mošwa le tse ba di solofelang mo ngwageng ono. 2023 was a bad year to most of us. We lost our loved ones, we lost a lot, but I'm hoping for a better year this year. Prosperity, making lots of money, you know, I wish everyone well, I wish them a blessed year. Malatsi a boitapolosa a supile fa gona le koketsego ya batho ba ba etela motse wa Maung ka mabaka a maetiso. Ka jalo bagwebi ba rotloeditse go simolodisa dikgwebo tse di ka thusang go godisa mogama wa bodiragatsi mo Maung. Kgomatsego John, BTV News, Maung. Maitiso a the last camp out a neng a tshwaretse kwa Thamagabošeng a supile a atlegile mme ebile a tsweletse ka go supa kgolo ngwaga le ngwaga. Baruloganye ba maitiso ao ba re maitiso a na le bokgoni jwa go thusa go tlhabolola bodiragatsi le dikgwebo tse di potlana mo lefatsheng leno. Ba buile se ka nako ya fa ba ratile ba rotloetse ba maitiso ao ba ne ba ipelela kgoroso ya ngwaga o mošwa kwa motseng wa Thamaga. Lizzy Class ka dintlha. Maitiso a the last camp out a na le ngwaga tse nne tsa tshwaro mo motseng wa Thamaga. Maikelo magolo a maitiso a e le go thusa go godisa bodiragatsi jwa monogae. Go tlhalosiwa fa na tseno ke badiragatsi ba monogae le ba Aforika Borwa ba tshwanang Tate Stana Dalum Kids le ba bangwe. Ke dirisa thata go godisa talente re na le one mo kgaolong. Gantsi a ke e dira ke tsa monana ko Moshopa, monana ko Mangkgodi, Kumakwane gore kgaolo tse re ba piele tsone. Boga khatla gore ba tle go letsa batho ba ba bone ba kgone gore ba ba appreciate ka ba letsang ka teng. Le fa go ntse jalo bangwe ba ba diragatsi ba ne ba tlhalosa fa maitiso a the last camp out a ba solofela molemo ka ba fa sebaka sa go tsama le bela mo go ba bangwe. They take this as a hobby or as a way of fame, but you can turn this thing into a business if you have the right mindset. Sa gore ha o batla selo wa se latela ona gore ke tsena ha ga tsena go le motho tota go gana ke le go tlase gone ha ona di artists tse da go duma ga me re ntshiwa mo di staging mara I push and push ke bereka gore ke tla gona gone ha put different ideas from the talented people ba community ya Thamaga gore ba mo thusa ka se gate se tshwara ke ntse pedi ga se thata mo re twa se ga o yele so ga re tshwaragane re gona go thusana ka di ideas tse di harologane gore re gona re dire so yena gore ne a big successful show. Bangwe ba ba tsana maitiso a bantsha maikuto a bone. This year bathong go monate and la misa go monate bona hala gore Dalum Kids mo staging re na le Tate Stana bathong go monate. Next time ha ile gore le buka di artists tse dingwe le tsenye bo shebeshete yana. One thing that I realized about the promoters tsa mogae is ba le ka go empower the DJ from local DJs, and that's always a good thing. And I think maybe next year international artists, they're also upcoming local artists. Bane ba tsengwa mo lineup-ong so re go kgona go raise awareness about them because talent ya mo gae e go godimo tota. Re hela ha motho a sena a large following ha bukiwe as much, but now I would like to see local artists ba bukiwa more in the coming year. Re tsogagala le yone the last camp out ke feel gore like it's a big event le gore like it's sabana mo mekgwateng ra tarta kwano es banana ra tswa mo mekgwateng gore like re tlo itumela ha re kgaogetsa dingwaga ha yo petsa gore like event e go le netona. Barulaganyi ba the last camp out ba supa fa ba itemogetse kgolo ka tsweletse ka gongwe ka bontsi jwa batho le ba diragatse go tswang kwa mafatsheng a mapapi. Lizzy Class, BTV News, Thamaga. Ke ne go tsholetse di ka lwetso amogela tsa metshameko tumampatane o emesejaro ka tsone.
tla ke go leboga kgaitsadi ka a re tsene ka gangwe mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Mogoditshane Bophirima se fentse Mogoditshane Botlhaba ka nno tse pedi go lefela go fetoga bomampudi ba monongwaga ba kgaisano ya go ipelela ngwaga o mošwa ya matlolapatla kwa Mogoditshane. Kgaisano ya monongwaga e ne e tsena mo ngwageng wa bo31 e tshegeditswe kwa mabaleng a Solomon Duhutso Stadium. Katlego Kgakole wa bega. Kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya matlolapata jaaka mo dipakeng tse di fetileng e ne ya akaretsa phadisano mo dikarolong di le 5 tsa banana le ba bagolwane di kgaogantswe ka Mogoditshane Bophirima le Mogoditshane Botlhaba. Setlhopha sa Bophirima sa le se tsaya ketapele motshameko wa tsamaile metsotso e le 4 ka thago ya penalty. Banna ba Bophirima ba ne ba oketsa ketapele ya bone go nna ya nnotse 2 karolo eo e tsamaile metsotso e le 32 go baya motshameko yo kgakajana le sa Botlhaba. Mo karolong ya bobedi Mogoditshane Botlhaba ba dira maiteko a go boela mo motshamekong fela le morago la Bophirima la bolekitlane ba sireletsa bontle go fenya motshameko ka nnotse 2 go lefela. We played well, ne re na le position game yotlhe. We had many chances, the goal scoring opportunities, but re paletse go di convert. So I just want to congratulate them. I think ngwaga bo 7 or 8 ba ntse ba reach. The approach ya game ya rona. First of all, ne re tle go team re itse gore ke di underdogs, like we beat them last year. So yeah, no ne re itse gore the hunger for a win. So the approach we managed to contain them ka defense arna ka gore ne re ba briefile gore these guys, they've got small boys ba le gore they've got a team and every time they are together. So that's when we managed to contain them. Be re bola re ba bolla gore mo re go batlang re ba kanyetsa bolo from the center line up to the attacking third. Ra ya ka enentse le tsholofelo a rona re be re ntse re tletse ke matshwiti a batho jaaka o lebeletse e le gone go tla go reya manokeng se re se lebogang thata ka ntata ya gore setse jaanong go bonala gore batho ba itse se re batlang go se dira hela mmebile se motho a se itumellang thata ke ha batho ba itshotseng ka teng the peace and tranquility e re hitlhela mo tsatsing la gompieno e batho ba ntseng ha tse ba lebeletse mebetšhe bangwe ba iketlile ba kopane ditsala tsa bone ke sone se re se batlang gakologelwa gore matlolapata moono a one e ntse e le gone gore kopanya re dirisa metshameko mme ra tlhopha kgwele ya dinao gone gore e ne yone e re e dirisang go ntse go diragala hela ka re ratang ka teng go kopane ka re ntse re dira ka teng hela mme ke tshwanwa ke go bua ke gore re na le gato le leng go jaanong se tsene re le tsere le leng gore ke gone re batlang go ya go pele ka teng ka one matlolapata. Kgaisano ya ngwaga o mošwa ya matlolapata e ne akaretsa kgaisano mo karolong tsa ditlhopha tsa basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 20, 17 le ba dingwaga tse di kwa tlase ga 15 e le tsela nngwe ya go rotloetsa tlhabololo ya kgwele ya dinao go tswa kwa moding. Katlego Kgakole, BTV Sport, Mogoditshane. Mopagami wa dikuta Ross Branch o letse a gorogile kwa lefatsheng la Saudi Arabia kwa go phadisanyang mo mabelong a Dakar Rally ya monongwaga. Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o tla phadisanya mo kgaisanong ya monongwaga a lebile go tokafatsa maemo a gagwe a bo 26 a ngwaga o fetileng. Fela Branch o tla fitlhela phadisanyo e mašetla go tswa mo bapageming ba akaretsa Sam Sunderland wa Great Britain le Luciano Valverde wa Argentina. Tikologo ya ntlha ya Dakar Rally ya simolola ka la botlhano ya prologo ya dikilomitara di le 150 kwa motseng wa Alula. Motsotso ha re di be khutlo gonefa Joy Motibe le onera banteng a ba boa go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Uncharted Africa has one of the iconic camps in Botswana, the Jack's Camp, just a few kilometers away from Gweta village in the Makgadikgadi Plains. It is named